1 Σαμουήλ Samuel i pari, 7-12. kapitulli 7, 12. Atëherë Samueli mori një gur e ngriti midis Mitspahut dhe Shenit dhe i quajti Ebenezer, duke thënë: deri këtu Zoti na ka ndihmuar. Έβεν-Έζερ. Ebenezer, Μέχρι τώρα ο Κύριος μας βοήθησε. deri këtu Zoti na ka ndihmuar. Άμα δει κανείς την ιστορία του Ισραήλ πριν, Nëse shikon dikush historinë e Izraelit από τον Αβραάμ μέχρι τώρα, nga Abrahami deri tani, είναι μια απελπισία. është një, të them, një trishtim. Άμα δει την ιστορία του Ισραήλ από τότε μέχρι σήμερα, Po të shikosh historinë e Izraelit deri tani, πάλι μια απελπισία. deri një trishtim, gjithashtu një trishtim. Αλλά εδώ πέρα ο Σαμουήλ λέει Έβεν-Έζερ. Po këtu e Samueli thot Ebenezer, Ο Κύριος μας βοήθησε. Zoti na ndihmoi. Τελικά μας βοήθησε ή δεν μας βοήθησε? Më në fund Zoti na ndihmoi apo jo? Ο Θεός πάντα μας βοηθάει. Zoti për nga herë na ndihmon, vëllezër. Ανεξάρτητα από τις αδυναμίες μας, τα λατώματά μας, τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας, Pavarësisht problemet tona, dobësitë tona, Zoti na ndihmon. ο Θεός τελικά κάνει το έργο του. Më në fund Zoti bën veprën e tij. Και το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός, Dhe rezultati që do Zoti, ποιο είναι? cila është? Για εκείνη την εποχή, την Παλαιά Διαθήκη, Për 10 vjetë në ata kohë, είναι ο Χριστός. ishte të vinte Krishti. Ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Zoti të bëhet njeri. Να κατοικήσει, ο Λόγος έγινε σάρξ. Fjala u bë mish. Έγινε. U bë. Έγινε. U bë. Τώρα για τη Νέα Διαθήκη, Tani për 10 e re, ο στόχος ποιος είναι? cila është qëllimi? Να μας ετοιμάσει να μας πάρει μαζί του. Na përgatitet që na marr në bërtën e tij. Θα γίνει. Do bëhet. Θα γίνει. Do bëhet. Amin. Πώς θα γίνει? Si do bëhet? Με εμάς εδώ, Me ne këtu, με τα λατώματά μας, me dobësitë tona, με τα προβλήματά me μας, problemet tona. ο Θεός θα το κάνει. Zoti do ta bëjë. Ο Κύριος θα το ενεργήσει. Zoti do veprojë. Δεν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, Nuk kemi besim vetes tona. εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Ne kemi besim Zotit. Αυτός που άρχισε το καλό έργο, Ai që filloi këtë veprën të mirë, αυτός και θα το τελειώσει. dhe ai do ta mbarojë. Άμα διαβάσουμε τα προηγούμενα κεφάλαια από εδώ, από πίσω προς το Σαμουήλ, Po të lexojmë kapitullit para këtij kapitulli që lexuam, ο λαός στέναζε 20 χρόνια αναζητών τον Κύριο. populli për 20 vjet thriste kërkonte Zotin. Καλά, πού είναι ο Θεός? Po mirë, ku është Zoti? Ο λαός αναζητάει τον Κύριο. Ο Θεός πού είναι? Populli kërkon Zotin. Zoti ku është? Ο Σαμουήλ είναι ανάμεσά τους. Samueli është midis atyre. Είναι προφήτης. Është profet. Αλλά Por τι περιμένει? çfarë pret Zoti? Έρχεται όμως η στιγμή Por vi momenti που ετοιμάζουν οι καρδιές që përgatiten zemrat και τους λέει ο Σαμουήλ κάποια στιγμή, dhe i thot Samuelin në një moment të caktuar, βγάλτε τα ρούχα που φοράνε ο κόσμος, ishin i plaçka që i vesh bota, αποβάλλετε τους ξένους θεούς ishin i zotat të premë και εγώ είμαι εδώ. dhe unë jam këtu. Για να καταλάβετε, Që të kuptoni, πριν 20 χρόνια και ίσως λίγο παραπάνω, para 20 vjeç, do të akoma më shumë, στο ένα πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Φιλιστέου, midis një lufte midis Izraelit dhe Filisteve, σε τι απελπιστική θέση είχαν έρθει, kishin ardhur një moment shumë të vështirë που οι Φιλιστέοι νίκησαν και τους πήραν και την κυβότητα της Διαθήκης. dhe Filistejt fituan dhe morën dhe arkën e beslidhjes. Απελπισία. Trishtim i madh, Τραγικό. tragjike. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα. Ne s'mund të bëjmë asgjë tani. Και μας πήραν και την κυβότητα. Na morën dhe arkën e beslidhjes. Μας τα πήραν όλα. Na e mund të gjitha. Ποιος θα υπερασπιστεί τώρα? Kush do ta përpara? Luftoj Τίποτα. për arkën. Αδελφοί, ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Vëllezër, Zoti nuk na ka nevojë. Εμείς έχουμε ανάγκη το Θεό. Ne kemi nevojë Zotin. Ο Θεός θα το κάνει το έργο του. Zoti do ta bëjë veprën, Αλλά θέλουμε να είμαστε με αυτούς που ο Θεός θα ενεργεί. por duam të jemi me ata njerëz që Zoti do veprojë. Θέλουμε να είμαστε με αυτούς που ο Θεός θα ενεργήσει και θα κάνει θαυμάσια. Duam të jemi me ata që Zoti do veprojë dhe do bëjë mrekullira. Για τον Δαβίδ λέει, αφού υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενιά του, Dhe për Davidin thotë që ai që shërbevi vullnetin
në gjenealogjinë e tij, Δηλαδή ο Δαβίδ υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενιά του. më thënë Davidi shërbevi vullnetin e Zotit në gjenealogjinë e tij. Για τη γενιά του Δαβίδ ο Θεός είχε μια βουλή. Për gjenealogjinë e Davidit, Zoti kishte një vullnet. Και τώρα καλείται ο Δαβίδ, Dhe tani ο Δαβίδ είμαστε όλοι εμείς, ο καθένας από εμάς, tash thirret Davidi dhe që tani jemi David, να καταλάβω τι θέλει ο Θεός të kuptojmë çfarë do Zoti. στη γενιά μου, Në këtë moment, στην εποχή που ζω, në këtë kohë që jetojmë, στη διάρκεια της ζωής μου. në këtë brez, në këtë moment të jetës time. Και να πω, Θεέ μου, Dhe po të them Zot, εγώ τι μπορώ να κάνω για σένα σε αυτή την εποχή. unë në këtë kohë, çfarë unë mund të bëj për ty? Πριν 40 χρόνια δώσεις κάτι άλλο. Para 40 vite Zoti bëti diçka tjetër. Μετά από 80 χρόνια, αν δεν έχει έρθει ο Κύριος, Pas 80 vite nëse Zoti s'ka erdhur, κάτι άλλο θα γίνει, αλλά εγώ δεν θα ζω. diçka tjetër do ndodhë, por unë nuk do jetoj. Σήμερα, εγώ τι μπορώ να κάνω. Sot unë çfarë mund të bëj? Ας καθίσουμε μπροστά στον Κύριο. Le të qëndrojmë para Zotit. Και βέβαια ο Δαβίδ, Por Davidi ο Θεός τον χρησιμοποιούσε κάτι πολύ ένδοξο. e përdorte për diçka shumë të lavdishme. Και όλοι θέλουμε να γίνουμε σαν τον Δαβίδ ή σαν τον Σολομώντα στα πλούτη. Dhe tërë do të bëjmë si Davidi si Solomoni në pasurinë Και τις νίκες του Δαβίδ. dhe në fitimet e Davidit. Αλλά τη βουλή του Θεού στην γενιά του την υπηρετήσανε και ο Νεεμίας. Në vullnetin e Zotit në brezin e tyre e shërblevi dhe Nehemia, Ο οποίος γύρισε από την Βαβυλώνα që Nehemia u kthej nga Babilona μέσα στη φτώχεια, në varfëri, μέσα στην αδυναμία, në dobësi, αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. por Zoti ishte me ata. Και ξαναχτίσαν τον ναό του Θεού Dhe ndërtuan përsëri και την, tempullin e Zotit και την πόλη του Θεού. dhe qytetin e Zotit. Ο Μωυσής υπηρέτησε την βουλή του Θεού στη γενιά του. Dhe Mojsiu gjithashtu shpërblej vullnetin e Zotit në brezin e tij Και έβγαλε το λαό από την Αίγυπτο. dhe hoqi popullin nga Egjipti. Αλλά και οι γονείς του Μωυσή Dhe prindit e Mojsiut υπηρέτησαν την βουλή του Θεού στη γενιά του. shërbevën vullnetit e Zotit në brezin e tij. Λέω το Μωυσή Them për Mojsiun, γιατί είναι κάτι φοβερό και φαντασμαγορικό. se kur mendoj për Mojsiun mendoj diçka shumë madhështore, Αλλά λέω και τους γονείς του Μωυσή por edhe prindit e Mojsiut, που είναι πολύ μικρό. kur mendoj për prindit e Mojsiut themi diçka shumë e vogël. Το εξουθενούμε, δεν μας αρέσει. E themi nuk do desha të minja këtë shembull, do desha të isha nota si Mojsiu. Τι κάνανε οι γονείς του Μωυσή. Çfarë bërën prindit e Mojsiut? Φυλάξαν τον Μωυσή 3 μήνες. Ruajtën Mojsiun 3 muaj. 3 μήνες, από ένα χρόνο θα τον κρατάει. 3 muaj vëlla, unë një vit do ta mbanja i ruajnë. Η πίστη είναι αυτή. Besimi është kjo. Αυτή την πίστη χρειάζεται ο Χριστός Këtë besimi deshti Krishti, για να κάνει το έργο του. që të bën të veprën e tij. 3 μήνες 3 muaj είναι αρκετό για τον Θεό. është mjaftueshëm për Zotin. Λέει στον Ζακαρία. Να μην καταφρονήσει κανείς την ημέρα των ολίγων πραγμάτων. Dhe te Zakaria thotë që në gjarë e vogla neve të mos i përçmojmë. Μας έρθουν τα μεγάλα, Na pëlqen gjarët e mëdha, τα φοβερά. gjarët të mrekullueshme. Θαυμάζουμε αυτά. I mrekullojmë me këto gjëra madhështore. Αλλά ο Θεός τι θέλει να κάνει, Por Zoti çfarë do të bëjë? το έργο του. Veprën e tij. Και ποιο είναι το έργο του Θεού για τον καθένα από Dhe εμάς, cila është vepra e Zotit për gjithë ne? να μας φέρει στη δόξα του και να μας στεφανώσει. Të na sjellë në lavdinë e tij dhe na vërtet rolën e jetës. Και θα διαβάσω και ένα εδάφιο ακόμα στους ψαλμούς για να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ο Θεός. Είναι στο ψαλμό 99, Okay, 99. το εδάφιο 6, Psalmet 99, 7 και 8. 7 dhe 8. Έξι, 7, 8. Mojsiu dhe Aroni qanë nder priftërinë e tij dhe Samueli nder ata që përmenden emrin e tij, ata ju drejtuan Zotit dhe ai u përgjigj atyre. Ai u fol atyre nga kolona e resë dhe ata respektuan dëshmitë e tij dhe statuetet që u dhe atyre. Ti plotësove dëshirën e tyre, o Zot, Perëndia ynë, ti ishe për ata një Perëndi që fal dhe kur dënon prapësit e tyre. Amin.
Μωυσής, Ααρών και Σαμουήλ, Mojsiu, Aroni dhe Samueli, φοβεροί. të mrekullueshëm. Προσευχόντουσαν και ο Θεός τους άκουγε. Luteshin dhe Zoti i dëgjonte. Εκείνο που με τρομάζει προσωπικά, αδελφοί, Ajo që për mua më tremb, personalisht vëllezër, το 8 εδάφιο. Rjeshti 8. Κύριε, τους άκουγες, Zoti i dëgjonje, αλλά έγινε σε αυτούς Θεός συγχωρητικός και εκδικητής. t'ju bëre Zot që fal, por edhe që merr që dënon prapësitë e tyre. Και χρειάζεται, αδελφοί, να φοβηθούμε τον Θεό. Dhe është nevojë që të kemi frikë Zotit. Αν ο Σαμουήλ και ο Μωυσής Nëse Samueli, προσευχόντουσαν, τους άκουγε, μεστεύαν υπέρ του λαού, nëse Samueli dhe Mojsiu lutsin dhe Zoti dëgjonte dhe lutsin për popullin, αλλά έγινε και Θεός και συγχωρητικός και εκδικητής. por u bë një Zot që i mëshirshëm, që fal, por edhe një Zot që merr që dënon. Να καθίσουμε ενώπιον του Θεού. Το έργο του Θεού θα γίνει. Tulen para Zotit dhe vepra e Zotit do bëhet. Είτε με εμάς, είτε χωρίς εμάς. Vepra e Zotit do bëhet ose me ne, ose pa ne. Είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε. Nëse ose duam, ose nuk duam, vepra e Zotit do bëhet. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Nëse na pëlqen ose nuk na pëlqen, Είτε εργαστούμε με το λειτουργούμε, γινόμαστε συνεργοί του Θεού, nëse bëhemi bashkëpunëtor me Zotin, είτε με τα λάθη μας και με τα λατώματά μας, αντιστεκόμαστε στο θέλημα του. ose me dobësitë tona dhe gabimet tona që vëmë kundra Zotit. Θα πρέπει να στεκόμαστε ενώπιον του Κυρίου με σέβας και με βλάβη. Duhet të qëndrojmë para Zotit me shumë respekt, me shumë kujdessi. Και να πούμε, Κύριε, τι θέλεις, Dhe të themi o Zot, çfarë do? ποια είναι η δουλειά μου, Cila është puna ime? τι θέλεις να κάνω. Çfarë do unë që të bëj? Και να πούμε αυτό που είπε η Μαριά. Dhe të themi edhe këtë që Mariami. Η δούλη του Κυρίου. Ja, ku është shërbëtora jote? Γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Le të bëhet në mua sipas fjalës tënde. Παραδίδομαι, Κύριε, στα χέρια τα δικά σου. Vi para teje, Και ό,τι θέλεις κάνεις. dorëzojmë para teje dhe bëhet ti çfarë të duash. Είσαι όπως θέλεις. Përdorëm ti si të duash ti. Και ακόμα ένα, Diçka akoma, όλοι είμαστε υπηρέτες του Χριστού. të tërë jemi shërbëtor të Krishtit Και υπηρετούμε το σώμα του Χριστού με τη χάρη που έδωσε ο Θεός στον καθένα από dhe εμάς. shërbejmë trupin e Krishtit me hirin që Zoti na ka dhënë të arnesh. Θέλεις να ανέβεις, Do të ngrihesh një vend më lart. θέλεις να ανέβεις λίγο πιο ψηλά. Do të ngrihesh akoma më lart. Πρέπει να γίνεις δούλος. Duhet bëhesh shërbëtor të bëhesh. Στην Εκκλησία του Χριστού Në kishën e Krishtit καλούνται οι υπηρέτες thirren shërbëtorë με προοπτική δούλου. për çfarë? Vetë çka, për që të bëhesh shërbëtorë. Οι υπηρέτες είναι οι μεγάλοι. Shërbëtorët janë të mëdhenj. Ο δούλος, ο πιο μεγάλος δούλος είναι ο πρώτος. Shërbëtori më i madh është i pari. Ποιος είναι ο πρώτος στην Εκκλησία? Cila është i pari në kishë? Ο Ιησούς Χριστός. Krishti. Είναι ο πρώτος δούλος. Është shërbëtori i parë. Πέθανε για εμάς. Diç për ne, Ενώ είναι αναμάρτητος. edhe pse ishte pa mëkat. Τώρα καλούμεθα Tani να thirrem ακολουθήσουμε την ίδια διαδρομή. dhe ne thirremi që të ndjekim udhën që ai na dha. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Zoti ju bekoj shumë.